Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Ti kinaimbag kadagiti naganak, ket agpaay aswerte kadagiti anak. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Nanang! Nanang! Ayan mo! Daak dito'y likod. Nyater aramidam dita. Napigsa nga min ti internet. Dito'y kaaruba. Dito'y likod ti balay. Umay mo kitahan da ito'y inset ni manang mo a picture. Di kagatgatang na ay alugan da. Kita. Ha? Gimatang dama ng Gemma itilugan da? Kitaam ko nak nga men. Nagmayat. Oh, nagsilang nay. Kitaag man. Oh, dayta. Kabarbaro ka no dayta. Automatic ka na, Ay, imbag man dama ng Gemma taaddan 4 wheels da. Ay, kastala ti biyag Ada nga ron igatang da. No inlupas mo kumamot ti kursom nga accounting iday. O day, adamot ko makastalogan mo ita. Tila malaglagip ni nanang mo. Kahit gumatang ka iti sidaam. Pangalak nga iti igatang ka. Ipanpanakil mo anak kagatang dama ng Gemma iti baro alugan da. Di da kapay mo't mapurwakan iti uray igatang mula kumaiti sidam. Daytoy nga ron di in reply na. Idi dumaw daw at iti igatang ko iti sidag. Awan ka no kwartada. Taday to iti ginatang da. Ayun gayam nanang, agisursur kami ita iti lamas. Ayun tadagayam kulong-kulong yawn. Iso ati nagatang dyan na urnong mi akwarta. Ala, di ka madanagan. Ikan ka iti igatang mo iti sidaam. Manwakilo ti gatangan ni nanang mo. Awan ka no ti kwarta na. Ikaklatan iti uray may salaang apiraso abangos. Awan pa'y buwi na mano ta, bakit? Ay na, maipaibusta da ito'y lako ta itang aldaw lakay. Di ka madanagan. Dumagas taman pa'y di tabalay damanang ko, Gemma. Gumatang nga ta. Padasag alakwan Iso ka di day ta, je, kagat-gatang dalugan da. Wun, iso day ta nakaparking di ta arubayan da. Apay ngay. Nabungan mat ititol da. Di da nga rod kayat amarugitan. Kabarbaro ko naman. Kitain ta kumano anya tilanga na day talugan da. Nasilang kano kuna ni nanang. Kinalabaga kano. Ala, dumagas ta nga raw. Parang gumatang ni manang mo itilako ta. Hasta unay mo ti panangabong da ititulda da ito'y baro alugan dama ng Gemma. Ikata man titulda takita. Ay! No. Ay, makapakigtot ka manang. Ay, pangaasim ami. Tadi mo ikatenday tatulda takabarbaro alugan me. Kita laeng mo. Unay mo day ta a reaksyon mo manang. Ay, agungot ni manong mo. Kita kumalaeng mo. Ngam agungay. Magasgasan nga rod. Ay unay mo tan. Gasgasak man langang. Ay, agtal na ka. Makita na ka ni manong mo. Nakuritanin kadagiti ko. Apay nga min aya nga da ka. Umay ka nga rod lakwan itilakok alamos. Gumatang kamutan Bangus, tilapia, kun adamo galunggaw. Awan igatang ko. No, adda ingatang yu iti baro alugan nyo. Awan igatang yu iti sidain niya. Katno kapikan asukar ti sidaan mi ita. Malaksid no ipautang mo. Anya nga utang asasawa mo, manang. Karugrugi mi pailaan nga glakaw, umutang ka na dagas. Ika nga rod aglako iti sabali. Awan nga rod kwartak. Kun ikamot ani nanang iti kwarta na, uray sagpaminsan laang, tapno adda mo igatang na iti maintenance na. Awan nga rod maited ko. Ay, insend kumot kan kwa na ti picture da ito'y ginatang mi alugan. An-anwan na kumangay ti picture. Anya mo daytan, maistra ka, ngam di mo pa'y matulungan ni nanang ta. Sapay ipanpanakil mo kadagiti kakabagyan tayo ang nagdakil ti swildong. Katpud no, mait. Ammom, numano ti sweldok ita?
Amok adakkel. 31,320 pesos kada bulan. Na, Sika, mano, tiganan siyam iti day tapa nagisur-sur mo kadagiti lamas. Ay, nagmayat katibiyag ni manang mun aya maestra. Nagdakal day tabalay da. Ita, at tapay kabarbarualugan da. kano nagdelikado. Tinantupay kayat amagasgasan oray basit lang da talugan da. Siyempre mat brand nyo ko naman. Permimot ti kinakuripo na. Kaya't nanguutangan da ito lakot na. Apay nga agpay so asa naging matang. Awang kano nga rod kwarta na. Oo, isuda pa itimawanan iti kwarta. Ay nalakay, kasanungay. Adupay da ito ilakot ha. Pangisursuran tangay kadagitaw. Intan maladaw ako ni Jay Eskwelaan. Aguri ka mata. Pumpunasak pa da ito baro alugan ko. Ay, unay mo't daytan apa ng punas mo. Punas ka mo't la apunasan. Jak nga rod kahit amarugitan. Ni, adapay tapok na. Ay na, maladaw akon kunak. Sige, aglugan ka nga rodin. Nagado nga artem. Nay. Inayada mo nga irikap aday tari daw na. Ay, pandaram kit din. Agap apura da tao. Unay laki din ay. Nagmayat na talaga no, baro tilugan na niya. Nagadaw ti umapala ka aruba. Brand nyo ko naman. Pandaram mo anyat orasan. Ay, agure ka. Ay, Wan, nagpigad ka? Anya? Bumaba ka tagpigad ka. Marugitan tilugan ka. Ay no, makaungatakan kan. Uno ipampag mo ta sapatos mo. Bumaba ka na. Ay no, bigbigat ang mahay bladakan ka. Ay nalakay, agasang man, na ipaibus tatay lako ta itangaldangon. Wen nga rod bakit? Iso sulit ng imadayota nagisurusor. Anya ti makunam, nasken ka di anayunan tayay lako ta. Katsikaman. Nayunan talakay. Mariknak ngamin aday to yung ti swerte ta. Apaw, nagwapo na lugan dahito paray. Nagpurma. Siyak lang tinakagatang itikas ta nga style paray. Ado nga rod ti umapapal. May sakon kadagiti umapapal paray. Nabayagan nga rapaap ko ti gumatang iti kasto nga style tilugan kahit. Automatic day ta paray. Nagwapo nga raw. Manungay daytoy. Milyon. Ay, milyon mo ta. Ay. Awampay ti kasta akwarta kita. Nagado kat ti babayadak. Ay, umanay langan nga prusak day tulugan mo. Op. Di mo unay paray. Ay, di mo kunan adakas nga prusan day tulugan mo paray. Ay, ang mga no matuklap ti pintor na. Narikatain. Ay, kat? Mingmingak lang arudan Saan mat siguro bawal paray? Hello? Hello. Adaak dito iskwilaan, nanang. Amo kanak ko. Imawagak ata agulawak matad. Ay nanang, agtumar ka iti agas mo. Apay amasapol nga umawag ka ngay. Nagtumarak matad. Nga maulawak lata. Ay uminom ka iti danom. Ay anya kayo matananang. Tila aramiden nyo apa nang disturbo kanyak. At dalugan niyo abaraw. Ipandak ko maidya ospital. Anya kayo lakit din. Aya nanang. Ospital adagos? Kan may sa, adda kan nila kay ko jalugan me. Awan kanyak. Laglagi pam dahito ibagak kan kananang. Agi na na ka ngamin. Sige, babayan. Lakay, isardang mo man dahito kulong-kulong. Ni, apay. Nag-text ni nanang ko, maululaw ka numanang. Kat, kasano nga yan? Mapantapay agisursop? Diyan mo mabali na baybayan ni nanang. Kastoy langan ti aramiden ta.
Sa akong ti mapan agisursor. Ket mapan mo kitaan ni nanang. Dayta nga rod ti planok lakay. Maglugan akon iti jeep. Tanay, jak mabali na baybayan ni nanang ko. Unay matan, nag-traffic. Anyan tot oras ngay makaawit ta. Ay, rabiin to na. Dahito katirigat na no adalugan. No matraffic ka, ay awanan. Maladaw kalata iti papanam. Kanyang rod ti kayat mo ita. May mayat ko man no motor ti inalata. Tamakaliklik ta iti traffic. Agreklamo ka pa ilang. Di ka kitagyaman, tap apalan data dagiti tao. Mang restaurant taman na rod. Tani, nabannog ako. No agluto akpay, ay awanan. Ay, agtipid ta. Yurnungan ta di panghulog ta dito ilugan. Kanya makun ko na car maintenance. Naggastusan. Mapansamat amin asweldo ta iti daytoy alugan. Manon nga aldaw akape kan asukar ti sidsidaan ta. I-confine da ni nanang lakay. Obserbaran da pa'y kano. Agad, kumusta nga iti panagisursur mo? Ay na, swertitan sa kagpaiso bakit? Naipaibos ko man ng tilako ta. Ay, mayat man. Ay, lakay, apay, awan madmadlaw mo. Iti panang tultulong takin ni nanang. Ad-adamit nga agswer-swertita. Tay ko na nga roden, bakit? Ti kinaimbag kadagiti naganak, kat agpaay aswerte kadagiti anak. Kas tala ti biyag ako nada. Mamati ak iti day talakay. Iso asige lang, bakit? Asikaswam ni nanang. Saan mo abaybayan? Tapno dumteng pa iti adu aswerte iti biyag ta. Delikadong sa bakit ha? Kasapulan sa ti CCTV dito aglawlaw ti balay. CCTV? Taapay? Ay, isuman apaggastusan daytan. Ay na, awanen apulos mabati iti sweldo ta. Tila pampanunutam apaggastusan. Amangan nga rod no da sumrek amang takaw iti lugan. Isuday ta ti pakadandanagak. Daytala alugan ti pagdandanagam. Apay, di ka madanagan nga awanen ti maigatang iti makantayo, tajay latan lugan ti paggasgastusam. Mano nga ta ti CCTV. Isugat ti kasapulan dito aglawlaw ti balay. Ito ti problema kita. Aywan gayam, imawag ni Ami. Adda ka no iti ospital ni nanang. Itulod nakman, tamapan ko bisitaan. Ay ag-tricycle ka langin. Awan ti parking lot iti ospital. Ay, agapatan no kasta. Anya ti serbi day taalugan. Kabarbarong agpaiso. Hanggang, ay, nagdelikado kamot apirme. Ti kanto pa itultulot iti eskwilaan nyo. Saan lang Usaram lang day taalugan. Tasikan ti makaammo amang bayad iti hulugan na. Kan makaammo kamatan iti maintenance na. Nasayaat mo, tanakaumay ka dito ospital manang. Ay, inkarigata kun ati nagarkila iti tricycle. Nagarkila ka? Kaya di baro alugan nyo ngay. Ay, kat no pag-apaan mi day takan ni manong mo. Kasano, nagdelikado apermi. Kan nagado ti bawal. Ay, kan amom, nagdakkel ti kasapulan a kwarta. Para lang iti dayja alugan. Kastala ti biyag amanang. Nabuslon at talaga no kayat mo tiyag pasikat. Ha? Ay, di mo laam mo, ading ko. Manipod ididimtang dayja alugan. Kanayo nun ti panagapami ka ni manong mo. Sigapay lang ti makaamo ka ni nanang Ay, ada ka di agas na. Ingatanga kun iti agas na. Kasta ka di. Kat, kumusta amat nga ti panagisursursuryo kadagiti lako yo. Mayat mo't laang. Aywan manang. Ay na, nagswerte kami nga agasawa iti komersyo. Ay, kasta ka di. Kwa, ada ka di extram dita? Anya nga extra? Kwa, pagbayad ko kuma iti arkilaak apagluganak nga agsubli ija iskwilaan. Ay, awan apulos kwartak ka. Yururnungak namin jay pagbayad minto manen iti hulog me ijay lugan. Ay, oo na yan.
Sige, ikan ka manang. Ang kapay mo't kitaan, ani nanang. Wun sige, intangarudan. Wen manang, bisitaan mo ni nanang takaasi. Titan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti kinaimbag kadagiti naganak ket agpaay aswerte kadagiti anak. Tampok ditoy programa tayo. Kus talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon Kus Talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.